Ukoliko želite da u Wordu samo jednu stranicu ili možda nekoliko stranica prebacite u landscape format, a da neke druge stranice ostanu u portrait formatu, treba uraditi sljedeće. Prvo postavite kursor miša na početak stranice koju želite da prebacite u landscape format. Zatim kliknite na karticu Page Layout i preko opcije Breaks kliknite na opciju Next Page. Kada ste to uradili, možete promijeniti orijentaciju stranice na landscape. Vidimo da su strane pre te strane ostale u portrait formatu, a da je ova strana prešla u landscape format. Jedini problem može biti što su sada sve strane posle ove strane isto prešle u landscape format. Ukoliko to nije ono što želimo, možemo samo isti postupak ponoviti i na toj strani. Odnosno kliknemo na Breaks, Next Page i tu stranu promijenimo preko Orientation na Portrait. To je sve. Vidimo se u sljedećem videu.